Everyone else in the room can see you. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you blink your head gets me overwhelmed. But when it's silent and hard to tell, you don't know. You don't know you're beautiful. It's only you, so what I can see. Let's go, guys. So desperately, right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Na 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 na. Nobody else, the way that you fit your head gets me over. But when you smile, I find it hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. You know what I can see, you understand what I want. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. I want you so bad. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Queen Dr. Nora, the reign of kindness and slaying. Jadi kita telah pun diserikan dengan satu gimmick opening pakaian kita. Tema majlis kita pada hari ini adalah white and khaki, yang juga adalah warna kegemaran Dr. Nora. Jadi segalanya tentang malam ini adalah tribute kepada pakar HOD kesayangan kita Dr. Nora binti Wahab. Namun diingatkan malam ini bukan malam untuk bersedih, tidak, tetapi malam untuk kita menghargai dan mengingati segala. Dan beliau hampir 7 tahun di bumi Labuan ini. Okey, baik ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Profesor Madia, Dr. Hamid, Syaraf Chainan, Universiti Malaysia Sabah, dan juga mantan kepada Ketua Jabatan Kecemasan Trauma di Hospital Labuan, Dr. Pakar, Dr. Asmahan, Dr. Khairil, matron-matron, penyelia-penyelia, bekas kaki tangan Jabatan Kecemasan dan juga ex-staff. Boleh saya tengok tak siapa yang dulu pernah kerja dekat sini, boleh bangun? Bangun. Dr. Nora boleh rasa tak kegembiraan tu? Mereka datang all the way. Ada yang berenang merentas laut untuk berjumpa Dr. Nora untuk merayakan Dr. Nora pada malam yang ke-6 ni. Jadi Dr. Nora telah berkhidmat lebih 6 tahun di Hospital Labuan, mengabur bakti kepada warga kerja dan rakyat Labuan. Jadi saya pasti setiap orang di sini ada cerita dan juga kenangan manis yang mereka telah berberai di dalam hati mengenai Dr. Nora. But since I don't on stage, I will tell my personal story and my personal experience. Jadi kepada sesiapa yang tidak tahu, Dr. Nora sepatutnya melaporkan diri di Kelantan, di Hospital Tanah Merah pada hari yang sama saya melaporkan diri di Hospital Labuan. Tapi seperti apa yang jadi, akak tak sanggup lah nak tinggal kecemasan macam ni deh. Dia kena ada tempo. Sebab seperti yang kita tahu, kecemasan kita bukanlah kecemasan yang sebenar. It's a makeshift area. So she doesn't have to do it, but she decided to postpone her transfer in order to guide me to navigate this new workplace of mine. So I am forever grateful to you for it, Nora. But also as a person, she's compassionate, she's thoughtful, and also she's very, very responsible. So beyond clinical skills and administrative work,
Dr. Nora gave me something more valuable. So she became my emotional support system. So Dr. Nora ni macam like a big sister to me. So I consulted her on a lot of my life choices. So especially in my career and how I want to develop in my professional development. And whenever I doubt myself, so she'll be the first one in Labuan to remove the self-doubt in me. And then other than that, saya benda-benda kecil-kecil pun saya akan tanya Dr. Nora. Sebab, mak saya jauh dekat Ipoh. So Dr. Nora yang paling dekat sekali dekat sini. So saya nak beli kereta pun, saya nak minta reassurance. Betul ke saya punya decision ni? So Dr. Nora give me the reassurance. So nanti kalau tengok saya datang kereta baru, tahu lah sebab apa. Cari jodoh, takut yang jumpanya bodoh. So she told me that when the timing is right, the right person will come. And when you meet that person, you know that that is the person that you would like to spend the rest of your life with, the person that you want to grow with, that you are leaving. You're leaving us behind, okay? Not just us, you're leaving me behind. How could you? How could you leave me behind? And also I will miss our morning routine of going to the cafe in the morning. Depending on your mood, sometimes you will order Holy Ice, sometimes Dr. Nora will order Nescafe or Panas. Macam saya. So it's going to be difficult for me to step into your very shiny shoes. I could never live up to your leadership, but I'll try my best. And I know that my emergency family will be department together. Thank you for the sacrifices, for your patience, and thank you for believing in me. And at the risk of sounding cliche, I'm just going to say this is not a goodbye, this is a see you again. And please be prepared because knowing me, I will call you Kak Esa Bukamani. Okay? So as you step into this new chapter, I pray that you find joy and endless blessings. And on behalf of the entire emergency department, thank you for everything that you have given us. You will forever be Terima part of kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Adib bin Amni atas ucapan sebentar tadi. Okay, baiklah, sekarang tiba masanya pula untuk kita mendengar amanat-amanat daripada insan yang kita raikan pada malam ini. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Pakar Kecemasan dan Trauma, Ketua Jabatan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Labuan, Dr. Nora. Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua kan, tapi terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada tim yang bertugas lumuslah untuk menjayakan majlis pada malam ucapkan. Ribuan terima kasih juga kepada semua yang meluangkan masa untuk hadir pada malam ini, terutamanya Prof Mokan tadi kan lupa saya, Prof Maria Dr. Ishwinda dan isteri, Dr. Hairil, Dr. Aizan, matron-matron dan juga terutamanya yang datang daripada luar Labuan kan, saya memang sangat terharu lah dapat tengok anda semua di sini pada malam ini dan saya amat menghargai lah saya kata orang punya effort kan untuk datang ke sini. Saya sangat-sangat macam terkejut lah juga tadi Ustazah tak terkejut sangat lah pasal cakap lain tadi kan. Faiz pun saya baru nampak sebenarnya tadi kan. Masa tadi kan gelap kan, bila masuk dalam kan nampak kubik, nampak Faiz. Tak adalah maksud saya Faiz gelap. Dapat meluangkan masa untuk sama-sama meraihkan majlis pada malam ini. Seperti yang tak dijelaskan pengurusi majlis cakap, saya hampir 7 tahun juga saya kat sini kan. Tapi sebenarnya dalam 7 tahun tu sebenarnya saya hanya seorang dekat sini. Saya sebenarnya ibu yang kedua yang pada masa tu datang hamil sebagai ketua jabatan. Jadi saya rasa saya hampir kalau dia tak ada kat sini, masa tu saya tak sampai 7 tahun pun. Jadi saya sampai kat sini kerana saya ni datang ke sini sebagai ibu yang kedua dan pada masa tu apa saya kata segala apa yang saya buat hari ini adalah tunjuk ajar daripada beliau lah. Sudi menerima saya yang segala tunjuk ajar dan yang paling pentingnya treating me as a family here kan? Kalau nak sebutkan satu-satu daripada setiap orang, saya rasa tak tersebut lah kan. Setiap orang semuanya ada dalam hidup saya, semuanya menyentuh
hati saya dengan cara masing-masing lah. Jadi setiap daripada anda tu ada cerita masing-masing dan saya rasa setiap daripada kita adalah momen-momen tersendiri lah. Dan saya akan pastikan apa yang saya dapat kat sini saya akan bawa sampai bila-bila lah. Sepanjang 7 tahun kat sini mesti ada hari-hari yang kita kata hari yang sukar, ada hari yang tenang, tapi segala yang sukar tu saya rasa kita semua dapat atasi bersama pasal atas kerjasama kita semua lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga atas semua yang kita kata ada hari yang kita tenang, ada hari yang kita sukar, tapi semuanya kita dapat lalui bersama kerana kita semua macam bersatu hati. Dan saya memang sangat-sangat berterima kasih lah di atas semua kebaikan-kebaikan anda semua. Berarti saya dah bayar semua kan yuran? Kan? Okey. Dan seikhlasnya saya cakap jabatan dia tu hospital ni sedikit sebanyak dia telah secara tidak langsung juga kan dia membentuk saya mungkin secara profesional dan juga sebagai seorang manusia kita kata banyak belajar daripada tentang kehidupan di Labuan yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelum ini. Dan saya juga harap saya pun tak nak bercakap panjang dengan akademi fantasi kan ada korang sediakan beg untuk saya juga kan beg tarik tu kan korang selalu kan beg tarik tu kan. Dan saya ambil kesempatan juga lah untuk cakap sebagai pesanan lah juga kan saya rasa jabatan kita ada potensi untuk lebih maju juga selagi kita masih lagi mengamalkan sifat-sifat kita kata kerjasama kan saling bantu-membantu dan juga ada rasa sifat untuk improvekan diri masing-masing. Dan kan saya pun cakap macam tadi lah cakap this is not goodbye kan, this is just see you again. Dan saya harap saya walaupun secara fizikalnya saya bukan di sini tetapi saya rasa doa saya, hati saya masih lagi di sini dan insya-Allah saya akan sentiasa mendoakan setiap daripada kita semua lah untuk lebih maju daripada masa depan. So itu saja daripada saya. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini dan insya-Allah kalau kita jumpa di mana-mana pun kita masih ingatlah kenangan kita semua dekat sini. Insya-Allah yang baik-baik saja untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Okay, semua tengok sini. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, jap. Okay, semua stay, jangan bergerak. Okay. 1, 2, 3, jangan bergerak semua. Encik Farida boleh mereka Encik Bella yang lain boleh kita squeeze in. Kalau boleh kita singkat sikit supaya boleh rapat-rapat. Okay, semua tengok sini ya. Okay. Okay, semua senyum ah. Okay, 1, 2, 3. Okay, kejap. Semua tengok sini. Okay, sekarang semua lambai. Tunjuk Dato' Nora. Okay, semua buat love. Okay.
Semua bergambar. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini warisan punya kan nih? Buka tidak di YouTube. Woi, ada gaya, ada gaya. Terima kasih semua. Kita teruskan dengan sesi menjamu Iman tahu selera. tuh. Ada Uncle John. Uncle John. Kita tengok YouTube ya. Mungkin ketika itu masih ada, namun dia akan lebih ringan jika kita memaafkan. Okey, ayat yang untuk grup diorang tadi, mungkin luka itu masih ada namun hidupmu akan lebih ringan jika memaafkan. Alright? So, apa-apa pun, macam mana orang buat salah kat kita, kita sentiasa memaafkan orang lain. Okay? Alright, the next one. Okay. Rezeki dicari dengan usaha, berkat dicari dengan doa, pedas, tenang dicari dengan redha. Tepat sekali. Okay. Ayat dia bunyi macam ni. Life is not about being rich, educated, or perfect. Life is about being real, humble, and kind. Life is not about being rich, educated, or perfect. It's about being real, humble, and kind. Kata-kata Tiara, if you are brave to say goodbye, you are prepared to receive a new hello. So kata-kata dari sini, aku lebih menghargai orang yang lebih beradab daripada orang yang lebih berilmu. Ada Islam lebih. Untuk tampil ke hadapan bagi menyampaikan hadiah beliau. Nombor plate UMS. Okey. Seterusnya dijemput Dr. Ahmad Adib bin Ramli bagi menyampaikan hadiah beliau.
Farida. Saya memang tidur awal. Tidur tu baby dah dia. Muzik apa? Cari je YouTube. Gosip nanti. Gosip kat Jemput Cik Boy untuk menyampaikan hadiah. Seterusnya dijemput Dr. Puja mewakili hadiah daripada Medical Officer. Seterusnya hadiah daripada saya, Dr. Fahir dan Dr. Azri, diwakili oleh saya. Terima kasih. Mewakili penolong pegawai perubatan dijemput Cik Razif. Seterusnya hadiah daripada Karlin, Fred dan Vivian. Dijemput Karlin untuk menyampaikan. Dan seterusnya mewakili PPK dijemput Kak Farida. Seterusnya mewakili PKB dan jemput Abang Raimi. Seterusnya dijemput Dr. Diana. Dan itulah penghadirannya. Terima kasih yang diucapkan kepada Dr. Laura. Seterusnya kita tidak melupakan juga kepada Cik Hassan yang telah pun bersama. Jadi dijemput Cik Raziman untuk tampil ke atas pentas bagi menyampaikan Haji Hassan.
Terima kasih diucapkan kepada Jason dan juga Cik Raziman. Baiklah, tentatif kita yang terakhir sebenarnya adalah beberapa ucapan-ucapan ringkas mewakili setiap penjawatan lah sebelum kita bersurai. Jadi untuk itu saya menjemput wakil daripada Pegawai Perubatan, Dr. Puja Suresh bagi menyampaikan sepatah. Very good evening to our honorable guests, former Eden Hospital Labuan staff who flew all the way to celebrate our Dr. Nora. On the behalf of medical officers, I'd like to say a few words to our dear Dr. Nora. Dr. Nora has been nothing but simply the kindest of bosses I've ever met. In a job where chaos and pressure is a part of our daily routine, she was our calm in the storm. Many of us, especially me, in the moments of uncertainty, stress, and self-doubt, we went to her, but never once we were met with frustration, dismissal. We were always received with reassurance, patience, and steady guidance. She corrected us without supported us in ways that made us better doctors and better people. Walaupun kami sedih, boss, to let you go, but we're very happy that you're finally going back home. On the behalf of the MOs, thank you so much, Dr. Nora. See you again. Thank you. Untuk menyampaikan sepatah juga. Selamat petang. Semua kenyang sudah kan? Semua sudah makan? Sedap kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Saya ambil kesempatan ni untuk menyampaikan sepatah dua kata lah untuk Dr. Nora sebenar majlis perpisahan. Tapi berpisah di sini sejalan kan doktor, tapi dalam hati tu sentiasa ingatlah. Okey, kalau ikutkan hati, memang semua jururawat ni kan maulah datang sama-sama untuk menghadiri majlis makan malam ni. Tapi apakan daya kan sebab tanggungjawab, yang lain kena berkorbanlah untuk terus bertugas. Dalam kesempatan ini saya ambil kesempatan juga sebagai wakil jururawat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan sokongan yang doktor bagi selama ini lah. Sebenarnya bukan mudah untuk kami mendapat seorang pakar yang bagus kan, yang bukan saja Dr. Nora ni seorang yang berilmu, tapi tegas dalam kerja dan seorang yang sangat humble lah. Sebab kan kita masih boleh duduk semeja untuk makan, kita boleh berborak bersama walaupun kami ni staf bawahan. Bukan tu saja macam Dr. Nora ni kan tempat kami sudi dengan setiap luahan daripada kami. Jadi Bos Nora, sebelum bertukar ke tempat baru, jangan lupa fight untuk kami. Tahu kan dokter apa dia? Okey. Okey. Semoga Dr. Nora terus cemerlang di tempat yang baru. Jangan lupa kami di sini. Mana yang baik tu Dr. Nora bawalah. Tapi kalau yang buruk tu kasih tinggallah di sini. Okay, and then kalau ada salah silap mohon maafkan. Makan minum pun harap halalkan. Saya tidak lupa dengan nasi daging Dr. Nora tu memang sedap. Memang sangat sedap. Dr. Nora sebenarnya memang pandai masak. Okay, akhir sekali saya apa ni mau apa bagi serang pantun lah. Okay. Bertugas pantas di zon merah, tenang menilai setiap kes. Pakar berpindah bukan berpisah. Nama dan jasa tetap kami kenal. Dan yang terakhir bagi mewakili penolong pegawai perubatan dijemput
Cik Boy bagi menyampaikan sepatah kata. Okey, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana diberi peluang untuk memberikan kata-kata semangat. Tidak, terima kasih kepada Dr. Nora selama berkhidmat di Jabatan Kecemasan dan sepanjang bersama dengan dia banyak yang tunjuk ajar dan kata-kata yang diberikan untuk Amila bagi mewakili penolong pegawai perubatan yang bukan setakat di Kecemasan Hospital Labuan. Mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat berjaya kepada Dr. Nora di tempat yang baru. So harap selepas ini kalau kita bertemu lagi, walaupun bukan di tempat ini, mungkin di tempat lain. So terima kasih Dr. Nora. Good luck tempat baru. Ini sekali lagi saya katakan majlis ini adalah apresiasi untuk Dr. Nora, dan buat kali terakhir semoga berbahagia di tempat baru dan kami doakan yang terbaik untuk Dr. Nora. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jom makan kek. Ku mencuri bayangan
heart is stolen. Julia knows that has to go. She said she already wrote it. I said, give it back to me. She said, never in no out of the streets. Every dance all night, the best song ever. We can play every night. I can't remember how it goes, but I know that I won't forget her. We dance all night, the best song ever. When oh oh oh, again. Scared me was Georgie Rose. But she used me like she did. I said, can I take you home? See the lights, see the light, the ball dance. See you make a way for the crowd and say hello. Now you were Romeo, you were throwing devils in my daddy said stay away from Julia. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, please stop worrying and leave alone. I'll be waiting. All the time to do is find you'll be the place and I'll be the princess. The love story, can you just say yeah? So I think I'll go and try to see you. I'm going to just introduce you to your life. You on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me. I've been feeling slowly down to the ground and pulled out a ring and said, baby, Cody, that's never had to be alone. I know it's not a white man, it's a love story, baby, just stay. Yeah. Oh, my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I stand in the rain and hold my dreams to take me there. When the skies are blue, see you once again, my love, over seas and see you once again, my love. I read the word about being with my friend, but I can't stop, keep myself from thinking, oh no. I wonder why, oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I stay there, see you once again, my love. Oh, but still too close to find a place I love the most. Where the hills and breeze tell you from the heart all I feel.
Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang tak Apa yang ku genggam, my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I see you once again, my love. Oh, but still too close to find a place I love the most. Where the hills are green, sweet love. Tell you from the heart, all the things cepat lah nyanyi sini. mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang tak Apa yang ku genggam,
Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan.